When maybe university, kwasi ayamade be a banya mom streaming you also. Tro. Do for the constitution. Kwasi ya MPP manifesto no. Omo tro so ma be sesa constitution no. O dran ya made. Sana COVID by almost my COVID app. Oh, I know almost my app. Oh, I know. Wait, no more did that mo. Kwasi afo amaboa mo ho akotiku. Excellency John Dramani Mahama. Be a TV channel. Mo amu yesini nyina ye di local content ni begu so. John Dramani Mahama etam sika $3.6 million. Ede ma wo baba ko. Na sisi ade Queen Afia Schwar ba na ekire se Abeiku Santana ene NDC ex-president Mahama sisi ade wo keka bi ede kire omo pa aha let's talk DH boom and any first time I pop into my video make sure so oba subscribe ede ama me na wa click notification bell no so there any upload bi aba on sabitimi aka na wa share ama foforo abehwe na wa like eso ede ama me sisi ade Abeiku Santana de Baumia na wo boni tuja ni nyina ne say wo say Baumia akopa music streaming app bi ho ntoma a wo che say mo sorry ya app ni nyina ntro. The biggest music destination in Africa is Nigeria. And you be a me pamocho omo music streaming app ana me busamo. But what is Nigeria for omo app bi a abanya mo streaming you so ntro. Now say almost so launch music streaming app ntro. Munti sa no mo ye Ghana Post app. Busa Uber driver ana Yango driver bi say o use sa app na. Adia Google I capture the whole world satellite. Adia Google map so you use. Sa na COVID by almost my COVID app. Oh I know almost my app. Oh I know we no mo de dada mo. Na mo so mo jedi na mo kobo mo nsam ntro. Enko ba bia enye hwe. Eti mamu ma omo fa sa app ni dada won kan je say digitization. Busa mo se mfa so ben e na obenya film. Afia so omo wo ho omo so omo de app we aba omo de app we aba ni nyina ye na ada se de be ya ye bedi wo machi ana wo kan ne wo ka kosi se ne Mahama e de ye TV station bi ba na obetimi ahwe movies ne o kan sempa enti bi emra. Excellency John Dramani Mahama be a TV channel a mo amu yesini nyina ye di local content ni begu so wo pese wo hwe sa channel na utua Jumedia ye wo conference center e won kran wo kumase no antumi amba ye wo dedicated TV channel a wo betumi ahwe wo di umomo no atua na wo hwe ne live a sika no beko artist ni ho e beko producers ho e beko omo ye no we ni hyehyeye pa ye di agu kwan mu eti aya omo dada mu abusa se ate wo kan meden menyaso mfaso abusa na meka o say any comment bi a wo no obeja comment section ho e de ama me na after say Abeiku e ba ye obeka ne nsem wie ye no e fa ye Dr. Baumia streaming app ne app ne ho a wo ka say nye no e na ye digitization na de omo ye nyina e ye na ada no e na Queen Afia Schwar ba e ne NDC John Mahama Abeiku obia agene de e ne watwa bo mo ankasa Afia Schwar say eye ex-president Mahama ne penso no basis na o introduce yen or the $3.6 million ema oba say onfandro droniti enfantoto base no ensemo de wakabi ankasa Ma John Dramani Mahama obeba be peja entertainment industry no na oba be ye niema bi ama entertainment industry no. Now I just want to make it clear say boy John Dramani Mahama boy asante fu kasa bi say ye besi wo so a enki a hye wo ma minim say ye mesi akasa asa no obrofo mu ntro no obrofo mu obi a wa be ye president da wanya hye entertainment industry. In fact industry entertainment industry the whole Ghana and then part TikTok abeka ho enye 2012 ana John Mahama eye president and entertainment industry ni new 50 mpo na you new 100 ya ma say the whole industry ni ntimi amount to 200 2012 e film to fo na wa ni new 200 anu po ntimi ana wi amaye na TikTok esi obi abeka wan ya doso ene obi bi ode be man me pa cho John Dramani Mahama etam sika
$3.6 million. Ede ma wo baba ko. Se won fan painty bars. $3.6 million. Asana me beka me bekyere mu because mo bi enkola. Ye friend of Bars Brandon. Okofo Bars bi ba ya na ye friend Ayalolo. Ayalolo Bars no. $3.6 million. What to work calculate? Say $3.6 million. Eye sign. Na entimi city ata wo Kumasi ana. Na entimi more entertainment industry na. Aso entertainment industry na ye woman no. Do we need more than even $500,000 to elevate it? The answer is no. The answer is no. Or see if you are lying. No. Medium some bakasa me boa entimi. And one is me bought Ghana Bars Brandon. How much? Na Ghana Web ko yi buy. Na Ghana Web. Eko yi buy. NDC girl grabs $3.6 million contract. And you depend bars. You depend bars. You depend bars. And Timobi Metame can't say John Dramani Mahama ba. Ababe boy entertainment industry no oba nkane no wa meboa na ba obe wo meboa mo wo ba nkane no kwa no wo 4 more years ana wo se yeto waba ma no wa meboa oba ye no or because the first time no now he needed to prove himself to go for second time. So what happened? Or tam $3.6 million more baba ko se ko draw famity any atamel city any one tea. And no to know some way Ghana for with short memory no. And no na John Dramani Mahama till you bold. E catch them you are Ghanaians with short memory. Because o dream question na wo long memory na wo dream Uyo bi a wo dachi na wo dwene na anya aboa na nye de obedi na wo dwene a emo bi ma me kan che o se me ba be boa obi a wa ba wa amoa wo da obi a wa ba wa amoa obi a wa ba wa amoa wo enye so wo ma do wa ba John Dramani Mahama vice president no wa ye bi vice president na ba wumi ye ni sesi ano John wa ye bi or you're the vice president full term 4 years and what be a president why you vice president why a president a dear no yema entertainment industry I can final leg into or babe shamubo I come last leg into what babe shamu bo because ya people kakaka ma celebrities bi didi wo machi nti o mo kan se hunu e kire mo oba first no dey no yema entertainment industry $3.6 million $3.6 million no tamo baba ko se fa draw president ti eto bass ho $3.6 million and o dey Bars Brandon Santana entertainment industry ni ni wana me pese me busa me say nemre mumpono so bi ma ye $1 million industry no nke gu ana. Why were you supporting him at that time? Because let me tasty abai foforo the American uti me feel South Africa buy me beto when this abai me feel South Africa buy no me beto when this abai na say maso ansuo e na maso ansa ene me hu de mu odu maso ansuo e na maso ansa ene me hu de mu oduro maso ansuo aso ansa ene de mu oduro esedun ketia so omo bomba betwa free SHS mu omo betwa mu sen na wawo ntafuo ni bi ena wutua nkola mienu school fees aboma carbon say na form so wawo ntafuo ni na betua Every bra ye Queen Afia Schwarzenegger a movie from NDC de ba MPP ne de chese on form ho nche omo any slightest mistake
wɔbɛba bɛdi ɔmo atɛm ɛne ɔmo flag bearer ɛyɛ ɔmampanyin dada John Dramani Mahama ɛne ɔno deɛ ne din ɛmpa n'anum da wɔdi n'atɛm fiti anɔpa kɔsi anwummere a ɔmfa nspɛɛ no koraa mede m'ani edi akyire ɛne update bi a ɛbɛfiri hɔ aba bia mede bɛba abɛso mo na meka mo sɛ yɛbɛto aba ne santi ɛho behia sɛ ɛyɛ Ghana fo yɛbɛma yɛasomdwe ho ahia na yɛabɔ yɛasomdwe ho ban medin ɛde na Afia Santoa makram